Che Dr. Mahmoud Bawumia na nida kwanse wo betu franka ma NPP amanyuku no ne wo de kosi mo de ma delegate no se wo mo ani na ho pa obi a wo dwana numu chese mna muska sa mo ani nkosa nipa no ho ne mum to ma de obetimi aboa amankunim dia party ne dia Adom Kasee etwaso Into Abua Vice President Dr. Mahamadou Bawumia Ebo ewa santimantemu no share delegate awodo no wode to omanfo nanim se wo hwe omanfo a wono yomo ekosi akan amaya to omso aba amoma be akandifo ama NPP amanyoku na ohuni se experience a wo no ehun behia se omanfo e ebeto aba no ede ama no wo kire mu se abato a wo mo ekoto no eya de esese wo mo to aba no ede ma obi a eba ne policies a wonim de ewo ho a obeboa eye amanyoku no na enye obi a wo sika Ghana and I would the economy in IMF also your strategies. MPP for Oman clean campaign Ombenyasem because media okay may reply. Obi also your strategies. Also your strategies. And you're taking over power. Not dollar your 4 cities. And then dollar your 12 cities. We are strategies. Excuse me. Strategies. More strategies. Ye ko to abai obi a be ko akojitu ni na mai. Enye flag bearer keke na eyi. Flag bearer de obi abetimi aye flag bearer. If you don't go madam for ono so betimi aye flag bearer no bi. Enye sa ba ye pe obi a uyi na obetimi akojitu ni. Enye sikani na ye hwehwe o. Enye sikani. Wasan editu dwa se sebane strategy a odi beyi eye NDC chinye no atofom eye kane mampeni John Dramani Mahama ewo 2024 abato nim dia na ye ono Dr. Mahamadou Bawumia ene betimi etu sa na mo no ohwe ye nipa duwa yaba say pese kita franka iya me wo political experience no campaign